nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Churchill yabaye umuntu wakunzwe cyane n'abongereza mu mateka yabo, bamuhimbaga intare ishaje yubatse ibigwi ihangana n'ubutegetsi bw'abanazi, aho yavuze ko atazemera na rimwe gutsindwa nabo mu bihe bitoroshye by'intambara kabiri y'isi yose. Yasezeranije gutanga amaraso ye, icyuya n'amarira bye ku gihugu. Churchill yavutse mu 1874, yabaye umwe mu banyapolitike bakomeye Ubwongereza bwagize. Amateka amugaragaza nk'aho yari Ubwongereza n'Ubwongereza bukabawe. Yinjiye mu gisirikare umwamikazi Victoria ari uyobora Ubwongereza. Yize mu ishuri rya gisirikare rizwi cyane mu Bwongereza rya Sandhurst. Yabaye umusirikare wakoreye mu Buhinde, Sudani, Afrika y'Epfo n'ahandi. Ku myaka 26 y'amavuko, Winston yabaye umudepite ndetse yanahawe imyanya itandukanye haba mu gisirikare, aho yabaye ingabo zirwanira mu mazi, aba minisitiri w'intebe, ubukungu n'ibindi. Ni umwe mu bashinze urwego rw'ubutasi rw'Abongereza rwa MI5. Yatanze umuburo ko Ubudage buzakora intambara hari mu myaka 1930. Mu 1936 ubwo intambara yadukaga, yatoreye kuba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza. Ubuzima bwe bwose yaberewe icyitegererezo n'umukurambere we John Spencer Churchill. Sumubyara nawe yari umudepite. Afatwa nk'intwari yimanye Ubwongereza. Yatsinzwe amatora nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu 1945, biramubabaza cyane. Gusa mu 1951 yongeye kuyatsinda. Umwami w'Ubwongereza amugira minisitiri w'intebe. Yakundaga gushushanya akoresha amarangi. Afite tableau zirenga 500 yashushanyije. Yakundaga champagne cyane. Ubwe yavuze ko atabaho atayifite. Yaragize ati, umunsinzi mba nyikwiye n'umunsinzwe mba nyikeneye. Niwe wazanye amagambo azwi uyu munsi mu mateka nka rideau de fer n'intambara y'ubutita cyangwa se Cold War. Yakoreshaga yamagana amahame ya gikomuniste. Yahawe Nobel mu buvanganzo. Nawe yaratunguwe cyane, yarazi ko azahabwa amahoro. Ashyenga cyane, yaragize ati, sinari ko nzi kwandika neza bigeze aha. Mu 1955 Churchill yahaye ubwegure bwe umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ubuzima ntibwari bwifashe neza icyo gihe, ariko yaranakuze. Nyuma yo kuva mu buzima bwa politiki, yagiye ahabwa amashimwe hirya no hino ku isi. Vive la France! General de Gaulle yamuhaye umudari wo kubohora Ubufaransa. Cher Sir Winston, la cérémonie d'aujourd'hui signifie simplement que la France sait ce qu'elle lui doit. Churchill Winston yitabye Imana ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu 1965. Yari umuntu wakunzwe n'abantu banyuranye, abato, abakuze, Abongereza, Abafaransa n'abandi. Kuva ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri, General de Gaulle n'abandi baramuherekeje. Ni umwe mu bantu bakunzwe cyane mu kinyejana cya 20. Yabaye umuntu waranzwe no kudacika intege, kutamanika amaboko. Yarinze Abongereza kwigabizwa n'umwanzi mu bihe bikomeye. Buri wese yagira isaha ye y'ikuzo. Gusa hari amasaha bamaremare kuruta andi. Uwo ni Churchill wabyanditse. Iryo kuzo yari Abongereza, Abafaransa ndetse agira n'uruhare rukomeye mu gutsinda Adolf Hitler. Niwe wavuze ko abantu bibagirwa hashize habo nta hazaza baba bafite.